Om Swastiastu. Bapak Kepala Sekolah sani banget Pak Tiga, Bapak Ibu Guru sani kuang yang tiga, taler pesawikan sarang sani tresna sedurung titiang matur amatur titiang Madedena Mandala Wardana sisi sakti kelas bahasa jagi yang rasa majeng ide sang yang puas sangkan asung kertuara nugraha ide irage sarang sami presiden laksana yang menjadi sarang ringrah ide dani sarang sami menawi ke sampun kuning nyabran rahim san secara manis kuat bulu irage sarang sami laksana yang menjadi ide sang yang haji saraswati pinake betaraning bangun gar gitu pisan mana yang ngingakin sejebak keluar ke sekolah semuyup selunglung sebayang takut presiden ngelarang pacentokan penjor lah sani jantan kedasarin atau mana suci kemana buat nih cabang rasa bakti lajeng ini sama dumogi ngancan ngeri wekas pacentokan sani sekali puji kelaksanayang nyabran rahina saraswati ide dani sarang sami sani dahat uangnya mantah asa punike sambramu wacana sani presiden aturan pinake usana ning atur titiang nas pengampun atur kehiwangan titiang dumogi ide dani sarang sami presiden hedan titiang sinap antuk para pesantren san.